Abafilisitiya arabacogoza. Nuvuga ngo amen. Amen. Imana yabishobora cyane. Abantu bazi gusenga cyane y'amasengesho y'itoza. Bagomba bahudumiye mushumba uhagaze hano. Umunezero mfite no basagurira nta kibazo mfite. Suza mugazo mbwira ngo se uri hano. Yeme namwe muri hano abari. Hanyuma y'ibyo Dawidi anese Abafilisitiya arabacogoza. Nimugirire Imana kugira. Hanyuma y'iki hari habaye muvuga ngo amen. Reka kumagurize ndebe ko iri turiya tunota dukeyagira ndebe ko nukuramo akantu kangana n'uko basi muvuga ngo amen. Ariko kuriya amatanira azamera neza abantu basoje ka saa 7 n'igice nikamuzemera neza tukarya 30 minutes na 30 ya pause tukaja mu gitaro kuko iyo mukugeze saa 7 susuye bizabisa nk'ari trishi cyane muzamo nk'imisaho basi niba abanyamuka bazagira nk'usago muvuga ngo amen. Haleluya haleluya amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya amen. Harakantu tekereje Imana yakoze muvuga ngo amen. Amen. Harakantu tekereje Imana yakoze mu winda ndagatekereje turi imbyino ndembo ngo ntacyo turusha abantu. Nubona ibintu birakunze nta kintu turusha undi uretse gusa Yesu. Nubona umugabo ukaranezera nta kindi kizakimunesheje n'ubugingo bufashijwe. Imana yabishobora. Amen. N'umuza bufashijwe. Bangusura ukora kuri kagapade wari wacuranze kumukunga muvuga ngo amen. Amen. Mwende musi ndwara yi. Na pastor. Kandi ntirakira urwishe yanka rocaye. Nukukwima. Ingwara ntirakira iracyari bisiho nyuma. None ga muyangane nyine umugwayi wanyu umenye uburyo mu kwasi. Nimuvuga ngo amen. Amen. Sema amen. Amen. Tukumva kesho. Basa mugezo ngase ufunguzo rwawe urufite neza mukuru. Ufunguzo rwawe urufite neza mukuru. Tuge kukingura mwese na. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Atukuzwe Yesu. Amen. Gasura. Imekatika sikatushi.
Murakoze cyane.